برنامه چما بردام که تماشاوان هجا به میوان خو المسر چارچوب زاگون داخل بریا ساعت مرسر چارچوب زاگون داخل هجی نقاش me berdam dike ji ber ku çarçove zagona ku ji bo çekdanê PKK hatibû amadekirin û hewl dide pirsgirêka Kurtçara ser bike niha di rojeva parlamentoya Tirkiyeyê îhtimaleke mezin wê ji parlamentoyê derbas bibe û demek yakin de tê payîn ku bibe zagon û derbas bibe diroka Tirkiyeyê de heman bivêjin. Em jî li ser vê çarçove zagan navaroka wê çi bixuratīne wê gelo wekî gaveke destpêkê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd wê bikaribe pirsgirêka Kurd çareser bike yan na em ê li ser vê nîqaş dikin bi mêvanê xwe re kî mirabû bi rêz Mehmet Emîn Aktar em carin bi hev re ne kesî ku ji bo televîzyonê nûvekirin her wiha em ji wan bo wan didin nasî mêvanê xwe nivîskar Rifat Ronî em bi hev re divê beşê de jî her wiha parlamenterê berî AK Partî yê Batmanê Birêz Zîver Özdemir jî bi me re ye. Birêz Özdemir merheba û bi xêr hatin ser ekran Nûçe TV'ye. Merhaba êvar baş. Zor spas. Spas ji bo hatina wê jî her wiha. Birêz Özdemir em rastrast bo dest pê bikin. Ji ber ku ez barim hûn jî dişopînin niha li parlamentoyê dengdan heye. İhtimaleke mezin ev çarçove zagon derbas be ji parlamentoyê. Serdemeke tê girtin serdemeke nû dest pê dike gelek kes bi vê şeklê şîrove dike ji ber ku êdî PKK çek datîne û rêke nû ve dibe dibêjin ji bo Tirkiye ev rêya nû de pirsgirêka Kurd wê çawa çareser bibe em wisa bibêjin destpêkê bire ev be ji ber ku pirsgirêka Kurd gelek kûr û dûr e yanî gelek bingehê wên kûr hene vê ev çawa çareser bibin erê hin gav hatine havêtin her çend kêm be jî ev çarçove zagon hatiye amadekirin wekî destpêkê tê binirxandin lê divên êdî bi xwe re çi bîne çi gav bê avêtin ji bo ku em behsa mafê Kurdan bikin mafê bingehîniyê Kurdan bikin divê erê serkêşiya AK Partî dike divê êdî çi gavên bingeh û berçav bê avêtin ji alî hikûmetê ve ku em bikaribin bibêjin êdî problema Kurd li Tirkiye tune ye. Belê êvar baş hem şava mêvanê we jî slava li wan dikim. Spas. Malum di Türkiye'de nezî 5 salê em dibêjin ama di Türkiye'de avakirina Cumhuriyetê heta îro pirsgirêkeke gelek gelek giring di Türkiye'de berdewam dikir û roja yekemîn de heta îro jî ev pirsgirêk her daim di rojava gel de bû di rojava Türkiye'de bû. Malum di Türkiye'de gelek dem hatin guhertine kuyê. Divê ewkê de jî vê pavejiya vê dema got anha di parlamentoyê de yanî kanuna çerçeven bêjin divê gelek gelek mühim e. Yekemîn gavlek de avîtin. Divê gavlê de maksat yanî her tuşt armanc diyara divê şerekî nezî ji heftê heştê eger ku em bigirin nezî 5 salî berdewam dike divê şerî de êdî nihayeta wî şerî îro anha li Tirkiyeyê jî herkes yê siyasetmendar yê eşterbêjim akademisyen yê rojnamegar her yê got diva mesela da serê xwe piçekî teşîne biva mesela da herkes êdî dibêjî ki gerek hatiye noktakê got gavlin bêjine avîtin. Di dema AK Parti'ye de yani divê 25 sala AK Parti'ye de gelek gavil hatin avîtin. Em karin wêna eşterebêjim gelek gelek bi pêş de em karin xeber bidin biaxivin jî. Carî jî em karin binîrixin jî. Yani bêjin ki divê 25 salê de jî gelek meseleyê daha mastır karibûn em çareser bikin. Karibû gavil karibûn bavîjin va gavila. Bes yani evya em karin biaxivin ama nihayeta îro da divê çerçevayê ya kanuna çerçeveyê got anha parlamentoyê de tê xeberdan axiftin gelek ji bo Türkiye'de ji bo mesela got şer êdî ve pirsgirêkek eğer got hebe eğer mesela hebe eğer mesela navê her çi dayîne yani Karabéce pirsgirêka Kurd, Karabéce pirsgirêka Türk, an pirsgirêka demokrasiye her çi navlêke jî îro divê gavil de ev gavila got êtê avîtin êdî gavleke gelek ji bo got şer êdî xelas bibe
Bele. hem aliyeki PKK hem aliyeki işte bizim devlet Türkiye bu mesela ki çareser etbükün ve çareser yedeci neziki ama nezi sağlaki de Türkiye'de Rojava'da herkes bir fikri tine zaman komisyona parlamentoyu da hata bakırın ve komisyonu da gelek insan yego dua mesela da akademisyen siyasetmenler her çiveci işte bizim guhdari kirin ye mağduri ve mesele yani her de aliyadıcı ve komisyona parlamentoyu da او دیسا و کمیسیون هم parlamento seroke parlamento bres numan kurtulmuş ve serokatiyavi da o komisyon Bele. ya guhdari kirin o aynı ki maksadaki dve ülkede hem serok var hem işte beci muhalefet beci ande ittifaka ülkece ve yekitiye ki yani de parlamentoyu gabagotu rengi parlamentoyu Brez rengi Özdemir Türkiye'de gelek kes rakhne dike. Şu mevanemiş gelek rakhne dike. Na rakhne khoy bevejin. Gelek kes rakhne dike. Gelek kes çarşove zagoni teng dibine. U tene dibejin biçek berdana pek kesin ordare. Bas mafi Kurdan nake. Gelek rakhne bi rengi hene jaliye civaka Kurd ve dibejin çima avqaz teng hiştine. Çima bi çarşove sin ordar kirine. Ulisan van rakhne yançı dibejin. Yani emkanım binarhin seri de mi got? Yani tücve meseleyi de çünkü ev mesela tuş kijan ali de binire tamaşa bakıp fikri bina zaman gelek tiş karın em haber bidin. Yani dve ülkede. Aha dve program havayı tank deji de saate günü ve de em mesela tabii em jilkan tabii. Kurtasiyem beji. Ha iyi Türkiye'de devlet ekonomik Türkiye'de ve sistema olarak o avakarına Türkiye'de ev mesela yani Diego ev gavlego adına avitin hatta iro hatine vedir ve meselede mesela işte becim şer joler adıba Öyle. şer joler adıba çit böyle demokrasi Bele. edil vedere ev işte becim ve çerçevede gava gotumlere çerçeve ve ali de mühime yani çerçevede her düştüğü tu yek bir yektinlik ara durda teha kanunu. Yani dve ve çerçeve yasayeden ve şey ötke Milli Güvenlik Kurulu bejin. Kusura hemen programa o da telefona ötükümci. Canat şim Kurdi. Am Kurdi fikrini ama maalesef de Türkiye'de ülke henek nav yaşayım hemen saniye. Mesela bu Kurdi zamanı Kurdi dibejin tiştekedi ve çarşıve zagorunda tune çima tune dibejin. Hazır o bahsa Kurdi kırbu. Beli yani ecüved becim. Yani dve meseleyi de ilo en mesela çerçeve kanuna çerçeveyi de zagoki'de işte becim bir çavidnerin ne gup çava işte becim her mesela Kurditiye dvirde ve çareser bet şkulutuna. Elvederi gelek çiş tane de Türkiye'de anha sadece yani bes bu idari karar ki çareser kirin. Yani gelekçi şunu hani hükümetleri. Türkiye'de de sistema Türkiye'de dinavi işte becim ve mesele de bu çareser baba henek gelekçi tane bir idari kararına. Kararake idariye. İşte becim henek tane bir kanun ne? Henek tane işte benim bir yönetmenlik ne? Yani biraz aktarcı ez benim lüvedere yani ezna hukuk nazım böyle ezne kemi evka aliydi ama mesela tane yönetmenlik yönetmenlik şey Vezireke anlaşları bizim genel müdürlük bir niviseki de namake de nivisine talimatı da bu talimatı ev çareserdi be. Yani dve meselede niyet gelek mühime dve niyeti de her de aliyacı ev niyete ke vlogo diyare ki cumhur ev mesela edi çareser be. Ev çarşove zagon niyete ki em rozda bir şekilde şurove bekan. Ya da niyete ki yani imkanı ve yani bu niyet öyle de edi. Yani şerde aliye de jil niyet avan da ali ki de bu çektane işte bizim bu feseklerini avya o kararı kostan da evkinin ya aliye devlet ji işte bizim ilo em mesela tecrübe bes be seru komar anji cigeri seru komar da be serukatiyavi de ev civinago bekerin duanda ev karar yek ve işte bizim gavla bir abitin. Yani çerçeve kanun çerçeve zanuke vi çavi de gavago am tamaşa mümkün
emkarın bejin bir şekli reka niyeteke ve niyet edici yek gavlı bir avitin. Peki herkes bir şekilde işte bejinde hemen devinde jibar kursa medya civaki gelekete yaxaftin. De bejin şuma gotuna Türkiye beterör. Gelekete rexne kirin her uha aliyin AK Parti yani gelek aliye Kürt AK Parti rexne ki. De bejin de bejin Türkiye beterör. Yani ev gotin şuma na sera raskirin ve çarçove zakoni de biyavaj bakon parlamenteri beri AK Parti'ne ون باشتر دزان یعنی اف گاوه که وکی جبو په هلبجارتنه جبو وی ات حساب کردن و اتاویتن یعنی زمانات گوهرتن آن احتمال de peş de zaman bu gohere biyawe. Yani ve mesele de eğer got ve çerçeve yasaydı kanuna ve çerçeve kanunu da bingehekte avakirin. Ve bingehi de ser ve tişt beni avakirin. Bes ve bingehi de evroş tişte goten ahaftin uten lehole teh tamaşaki haberdan jibo mesela gotu Türkiye'de yani beri işte bizim terördü bu, işte bizim insan daha tekuştun, huyla insana daha terzandın. Devir de kararak hatıdan, ev böyle vinavi ten okurum. Bes tu mesela Kurditiye u bes ve çerçeve işte bizim hadi hatına PKK o işte bizim Türkiye tebeceki em mesela her çeşit mesela Kurditiye mesela Kürt ve çareserbe tişkürütüne. Yani Euro Gabago işte benim mesele lehvdi hatına PKK ve Türkiye Gabago tümü çavimlere tamam evlüye evdübe ev insani lüvedere işte benim PKK hofesekir ev insani lüvedere jibo ve çava reke peşavanda ve huyarpe ve devirde evdükün JPVC jibo mesela Kürt ve Kurditiye PKK bugün vak hevdi lüvedere hem Kurditiye reci haksız ya Kurdarıcı haksız ya hem işte becil ve mesela Türkiye'de cevkülüdere. Beli jibo mesela PKK işte becim çektana jibo dayda çektane avya avgavlite avitin payva gavladıcı em mesele işte becim Kurditiye. Bu mesela zamanaki işte becim perverde an işte becim çanda kurda an ciyana kurda işte becim sıvaydı sıvay gelek işte ben ahıftın ben haberdan ama iro belki evroş ne cive meseleye iro em mesela gavla peşiye duama niyet kanca jarda aliyedeci ev niyet kanca işte becim gele Kürt herkes bu ve mesele bu ve aşitiye hem gele Türkçe bizafi hem gele Kürtçe işte becim gelek bizafi destek edine bana ama gelek mühim gelek mesela Zemir biborin. Rifat Roni uç dibêjin ji bo axaftinên nêrînên Ziver Özdemir dibêje meseleya çekdanînê ayrı meseleya mafê Kurdan cuda ye ev tenê meseleya çekdanînê ve sinordê ev çarçove zagon dibêje. Yani ez bawerim gotinê Birêz Özdemir belkî rast baş nahatine fehm kirin ez ew jî li gorî şîroveyê ku enha em dikin û piraniya civakê jî nerazîbûnê civakê jî hene ev pirsgirêk eger ku îro PKK em bêjin ev ji 5 sala zêdetir dest bi têkoşînekî kiriye li hemberî neheqiyekî li hemberî înkarekî dest bi têkoşînê kir û îro ev lehvatin û berbehevatina ku di navbera aliyan da çê dibe jî pêwîst e li ser vê bingehê ev sedemê ku bûne encama vana yani tim û tim tê gotin yani dibêjin ku PKK ne sedeme encame yani encama inkara ku li ser gelê Kurd hatiye ferz kirin û em bêjin maf û azadiyê ku hatine bin pê kirin îro ev em bêjin lehev hatina ku bê kirin jî pêwîst e van sedema ji holê helîne yani ne tenê di navbera PKK û pirsgirêkê çareser bike pirsgirêka ku bîye sedema 28 serhildanan û îro jî ev 5 sala dîsa wekî berdewamiya 28 serhildanê din nerazîbûnekî li hemberî vê neheqiyeyê pêwîst e ev sedem ji ortê bên helanî gava ku sedem neyên helanîn û tenê bi em bêjin wekî lehevatina navbera rêxistina PKK û dewletê wisa
وره پیناسه کرن و تنگ بمینه و نگیجه انجام جی بو جواته خوشی و دور بمینه هیوی بندواریا جواک جی هیوی بندواریا دنیای جی جوه پیواجویا آشتی و جواک دموکراتیک اوه کو اف پرسکریکا کو دستپیکا کماره حتی و دمه لسر انکار هاتیه آوا کرن اویا ایدی به دموکراسی و دموکراتیک بونه وره انجام کرن گوه کو سبب بجی امتکارن قالا لهواتن و ام بجن آشتیه کی ماینده بکن کو ایدی جنها پیوا و اف پرسگریک نجین ها تنه کو د چارچوبه PKK و ام بجن دولت دا اف usavere بسینور کرن ایرو ev mafu azadiye ku hatine bin pekrin ev nehaqqiya ku hatiye kirin ev inkara ku ser çand zaman u nasnamaya gele ku hatiye meşandın disa berdevam be ve sibeci rexsine ki din u embejin tevgerek din derkeve ve tekoşini bimeşine le ev ya nişanda mesela ev 103 sala komaratiya vakirin iro hatına ve azte a devleti her çıkas naveroka ve peşnume kanunu da pırskrek baş nat ve penasa kirin u nasandın ji evya nişan da ku devleti hatta naha de şaşiya da ısrar kiriye u eğer ku iro nebe ve sibe nebe ve 10 sal paşe nebe ve 5 sal paşe ev pırskrek به ریو ریبازن دموکراتیک وره چاره سر کردن. لی آرمان چیه؟ آرمان بیی که ادی دل بشوتن روندکن دایکام بین رجاندن و جواک وان ایشان نکشینه اف پرسگریک وره چاره سر کردن. گفت که ساجیبه به ام باورن و جواک جی به توایی کار به پرسگری و پشتوانی جی بده به پیواجه. سعد خوش. برز اکتر اون پارزرن اون دمک درجه وقتی خلو عادی خوردن عادیان در باست اون در نوتین بسدام بده هم وکیلی و دوی روشن ترکیه ده هاتن دارزاندن بس هم بویژه گلک جوان پروپاگاندا گلک جوان به اندامتی هاتن دارزاندن جزا گرتن جزا خوارن لی دمک پشتوی چارچوبه زاگون در بکیه و چند مثلا وکیلی و سودیجی بگرن چند و در بکاربن جگرتیان در بکیون جبركو جنيز بدأ شوبينن وقالك موكيل و جوي روشة جزاقرت وهناك جوان قرت جيدا هم ما عندهم بيد هروا قالك روج مفان هوالي مجي جبر دامتي جبر خافتني خو جب سدما بروباغندا هاتن جزاكرن مثلا موكيل وش خاصي وي سودي جي بقرن انغو اي كاسن كو جي بقرن وهبه يانا يعني بس ما رأيني تنبيلو في قبا غوزاغون در كمريتي ام بيجوا كركسي من الاوفيس خبروني dosya yapın hem. Azan dosya gelek jve endamti idar zadır heye. Hem bu dosya meçmen öyle göre yapın. Lebere problem ki ve tiştek ne kahe problem ki zagon edam. Demek ki geri seriyle dan çepe. Evet. Yani ne dozgeri ne dadgah şber xwal berçavna ile. Tene jbo kedbeş. Jbo ko eğer itiraz cevap bekirne le hember eko karar hat taraqi vandat mesela ne karar atma istinaf kirin yani vatma temiz kirin. Ve şahbe ya kol istinafı ve dadgah istinafı kol temizde ve dadgah temizde yani yargıtay lüvedred ve van dosya xarab ki. Yani tiştekini kalıyana ve rast xarat ki. Tane de kadar tiştekil ve farkı kese ko berat kirib. Takımında bir ara berat yatmasındı o bir şekilde çube istinafı ya temizde kotiya vana kotiya lehe şahslarına der hakivanda evkiş devkidat beşama. İzahata kanun da becek. Bu kanun da bir devkinatı nüfsanı veya da becek ki vana da der hakivanda belki prosedüre ki normal meşe ki karara kutu. Yani dadgah temize ya istinaf. Teşekkür ne kaç verir. Mesela embezin le parti mesela le parti ne ve şartiye. Doz sebep doz merdi zana. Tebliğat şartı terkibit ber dadgah ki tizani ki der hakikaten var doz eki. Le ben embezin کسی کو چک دسته اون چک پردن خیلی وان کسی کو سیاست etken کسی کو روزنامه etken کسی کو navcıva keten parizlerin kesene yani bir şartların kesin şükür zaman ben der hakivanda ve okeda ve çarşıveda lepersin ki hayatını hem bence katlarına nereden o ezbejmenlerine nereden lepersin der hakivda hayatını tebrik layıkırınız bırakı da mı lepersin kabe ve zagona betişta demek ki gene müracaat bike yani bece etxazım ve zagon istifade bikim. Beli. Kere böyle müracaat kır. Ez nizam rakımda lepersin ki etine.
Dozgeri güveç mı ne agatar ne ki der hakkı ve dise ki ikitine dedi. Tek zelali ikitine dedi. Jiber ve ekiş yani şeş beşi der bas bu. Tabii ki pişti ko kararı lejnaya evleya netebi kararı gavad bir hat ve şandın de Rojama Fermi de hat ve şandın pişti bir dve kömeriyeti pişti bir şeş ma hatta şeş ma gert karim müracaat ki ve zaman istifade şeş meşi der bas bu Dozger jrabu lepersin devam o doz vekir beş. Eve üçüm be. Yani gelek ve ülkede tişin nezaral hani. Halen nezaral de zakoneta. Şimdi sebep o içi. Sebep o icadi var veya guatiye ama dekirin. Dinaba parlamentoda yaşı parti juda partiye da nahtiyene kaşkın. Yajraya geçti nahtiyene kaşkın. Yani bütün raya geçti ama parlamentoda tane batmanı kaşkın. Zagone hava esası da salim bereda gerek yok. Yani bejin ki ve kid meşine bejin ki wezarete dağdı. Adalet meşine. Wezarete adalet bir havi. Bejin bir şanla ve beş numara bir şanla ki bir numara yekte barın Türkiye. Barın Türkiye yekte barın Türkiye hamu baraya yok bana. Bunlar bunun darak ve de fikru لما مثلا كوميسيون عدالة يا بارلمانتو نقاش كرين حجة ساعات ما بيجا للسرفي نقاش دوما Ana bu te peşi da sesedu beşinci kez sesedu şes kez daha ziyade behecmarek ya ha te ve teklife imza kirbe ve peşniyarete imza kirbe te gotik mi imza kiriye te peşeran de gotik ki imzam bileve bahra sesedu şes kez sesedu haftaya kez parlamenter ve evke بله peşniyarı parlamentoya dikin ki teklif alın bir abi. Çay bu kadar. Yani jarek ise parani te irade gibi havi nişanday. Beli inga te irade gibi havi nişanday. Lebele gava gore parlamento emrizan. İşe ve varım işe ve بله احتمال در باس ya ve işe ve derbasu ya sibe derbasu halkala bir sene verek ki ve derengi işe ve ya sibe varım ve der ki bu sakwa ki devlet şukra nerin ki da peşe xo evki gitmeşine. Yani proje şkoluk demeşine. De proje ve gafe ne kaçı bunu bağır bakın var Musa veya Gozagon derbası fazla tabak edici rozdama fermide vere başlan. Bu sakvayet ki. Kevne şopiyen ve devlete. Kevne şopiyen komara Türkiye'ne. Kevne şopiyen hani gor kevne şopiyen gal peşe havdu. Gal hafıza xannu dikim. Az bavarım ödve royda. Roje kusat fazla tabak edici başlan. جبرك بانزة دقيقة دما شكلنا بيكي Vatandaş bu yani tişteki böyle vataya bir şey ve tarikte. رزق الفاطمة يوسف كي بيواجي كرتاسي جبرك بريا من نقاش كل بدهم كرني ده باواكي امبيجن كدل مروه راحت بك دل جواكي راحت بك ناتيه زلال كرن چوا امبيجن كسن کو ودگرن اویا شهروند و گریلاد و اویا کس سیاست مدار کجبر جزاء درکتنه در و ایرو اگر کو لهواتنه که آشتیک چید و پیوسته روپلک زلال روپلک سپی از زلال وره وکرن وجبه هر کسی در باسدار به یعنی اوسا پیشی وکر نه برز اختار جد کار شیرو و که از باور گوتنه وی هبن نه کسی که وگرن دوی شش مهدا یا جی دمکی دن garanti heye ki devlet embejim ev usacı çebe eme bibin van kesan bi sedan belki bi hazaran kes bi vi avay bikem ber cezayacı. Valla mel belki lekolin yani mesela naha naat yakirin naha kes nizane ve derbarı ve de çi heye çi lekol çi dozatiye vekirin bi çi cezayı te devam barkirin akasa zede embejim bi taybeti kesen küçük darın naha siber roje vegerin devlet bece valla devlet dibe ku kesin embejin çek bikar naniye bizanati mirov nekuştine evana dibe çarşıvede emdikarın binirxinin siber roj devlet bece valla mellikolin kiriye ve çek bikar aniye mirov zestrat. Gotuna hoş binekim biraz aktar ihtimalle ki bir rengi bebe yana. He ne gotuna le böyle kese gop çek bikar aniye bin ama ne bu sebebi kuştune ki ev şey istifade etkin. Ev şey istifade etkin. Yani ketiben şer o çek bu kararını bin lebeli kuşna mroba ne suçlar kirin ama ne istifade ettik. Mana istifade ettik. Dikarın cardın ve suçlar kirij bat çek eder. Az tiştek din dibe. Edbejim ku
Yani îro di derbarê kesekî de wî ew ê nexuyaye Belli, belli. û ew jî bi Ew wê ê serbestiyê mümkün, ew ê mümkün, ew ê bi wê mümkün. dilrehetiyê Ew ê mümkün, ew ê mümkün. sibê roj dewlet me dît yanî mesela di komê berê aştiyê de ku hatin ketin ber cezayan em bêjin bi sûcên cuda hatin pêşniyaz kir tawanbar kirin. Belê belê. Yani sibê roj dibe ku dewlet em bêjin ji bo ku kesan zêde aciz bike bêje me lêkolîn kiriye derbarê te de pîvanê ku em dikaribin ve divê çarçove de bidixînin ewana pêk naniye em we digirin. Gava ku ev girtin çê bibe êdî ev ê pêvajoya aştiyê jî em bêjin birînê dixwe birîndar dibe di nava civakê de jî hêvî û bendewarî jî qels dibin. Belê. Ziver Özdemir ka em ser vê mijara pişek nêrnê we jî bigirin ji ber ku pişek dûrin ji nîqaşê me jî zûr dikeve. Rêzar Özdemir li ser vê mijarê hûn dikarin çi bêjin ji ber ku niha çarçove zagon wê derbikeve piştî ku derket şûn de guhertineke çawa dî siyaseta Tirkiyê de çê bike her wiha mesela kesên çekê xwedanî û vegeriyan welat Birêz Rifat Ronî dibêje erê ji ber kuştinê nêndar rizandin jî cardin îhtimaleke tişteke derbike ve hikûmet wan suçdar bike û bike girtîgehê. İhtimaleke bivêngî wê çê bibe biya we? Yani ev ihtimal îro berê Türkiye berê 20 sal bûna 15 sal bûna mevgotane belê yani ev ihtimaleke heye. Bes ama îro di nav sistemê de hemik avatiyê ku dewletê di navê meselê de ne. Ji bo ji bo hani kanunî de duê maddeyê de jî malum madde daha ya neşaşım de an haşta dur da mesela yego ve meseleye de yego de bürokrasi işte bejim yego dervatacid ve meselede ego fikri xo bejin yego imza xo bejin yego muamela bikin ve o keda موجود ده وده جبولوجي ده مسألة ده بس كي يعني أم مسألة gelek gran meşya ad ve gran buna koydaji binga ka esasa ki biçeki daha sağlamtır hata avitin yarası yani avana böyle bera Türkiye böyle de buna mevgutana valla ihtimala ama ilo ne ihtimal çıkırtına çünkü devlet ve meselede bu kurum ve belki bu gibi mesele çare serbe her do alici gavın samimiyeti avitin. Yani ve meselede böyle AK Parti tane bu. Serok Kumar ve meselede bu. İşte Rebecim vezir ve meselede bu. Yani ve pevaja çare sera ya böyle ta hazaru işte Rebecim duazda demokratikleşme işte Rebecim ve demedeci. Emci dinavı ki em dinavı meselede bu. Yani canla tedunlar valiye ki bajara ki jbo gove işi provoka bika gavlati ta avitin. İşte rebecim müdüre ki emniyeti anji leşkere ki gavla ki ta avitin. Yani gele herkes ki bir seri xol kari bu harekete ke ulu dikir ama iro çıkırtında. Yani belki tebi ravajı hani misale ki bajara ki de yek valiye ki rabuj bu ve mesele de aleyhve de akıftın ekil. Çünkü vazife atestandın yeki de şanlı da usavida. İcbolu ve meselede yarazdı ebniye peva mütvarım. Yani go out işte go to bejin okey. Böyle yani duverde de kanun zagonu da visan ve zagonu da işte bejim yego rast to rast kuştun heba. Evci sebep ismi hani ve meselede tiştin hana malum bu aşitiye örfitiyama nama kurdadeci em tevci zanın canne gava ku mesela ki bu hevdi hatine ki aşitiye ki tınavda dindav her du aliye de tu haber da tişne go ne başabe işte be bu mesele harabka
مرو نخوازه گودار که آنت گود سابق جی تویا دهلا انیا پاشیت دبیجی که می چارا که جیر بینج بگو اویا به daha bir nermiti der bas به mesele bu aşti be avakirin. Ve mesele de ji yani ez eminim gelek tişt her tüşndayn visandım belki ama dve visandine de ve visanda zagone da gelek tişte mesela gava kutu satıra ki bu huyna nava ve satırı da işte bejim gelek manen dici ve mutlaka sıvı dısba dve mesele de ödene peşama. برز فتره انتخابات پرسه جواب که برز özlemir na az qala nezelaliyet kim penase baş ne atiye kirin jiber ku ji xatere ra ji vekriye em zan di salê berê de kesên ku dahat girtin برز aktar jî baş zane ji bo dozek dahat girtin lê em bêjin dewletê mikurkar îtirafkar bi kar daniya li ser wan kesan bi dehan doz dahat vekirin û cezayê giran giran li wan dahat birîn ez jî wiyat bêjim ji ber ku ne zelale dibe ku siber roj yani kesê ku vegere wê bi çir dil rehetiyê vegere yani dizane ku derbarê wî de doz heye ya tune ya jî dewlet wê sibê roj îdaakî derkeve yani ya jî kesekî derkeve bêje min diye vî kesî çek bi kar aniye lê û doz lê were vekirin û bikeve ber ceze ez wiyat bêjim ji ber ku nezelale û baş nehatiye pênasekirin ji xeterê re vekiriye. Tek omuji aynı akıftinat da aynı omuji aynı kir. Ama farka ki yani cüdatiya minutaydı ve mesele de evet. Ez diyeceğim ki de Türkiye yani na ve mesele de nezelal bunu ez tutucu emkarım saate abağsın. Ez wiş fikrete eştere bizim biraz aktarıcı ez kabul tutum. Ez aynı bu şiro ez istikim. Bes teşkil edeceğim. Ez diyeceğim ve mesele de برای ترکیه ده میناک هایت پیشما ما او میناک دید yani او çiçek oturtmacın tevhata kirin ama düğün mesele de devlet de Türkiye'de ne bu mesele de Avroş AK Parti bu beri hükümet bu beri iktidar bu beri Serok Komar gene İsa Beres Erdoğan bu beri ama çiçek de ha bu naviye ülkede nav leşkeriye deci işte bizim nav devlet edici nav emniyet edici, nav işte bizim bu idara parizgah edici, işte de havun. İro yani avanezi sağla ki ve meseleyi her alide işte bizim MHP nav mesele de ilo ali ki de siyasete cikivi işte bizim Tayyip'e ya. CHP ya işte bizim de avakırına Türkiye'de Türkçü azibeci ki duyum mijiye kem de heji ev CHP işte bizim xudi vakt devleti bizim kanı. İşte ve mesele de her muhalefete siyaseti her rengi siyasete Türkiye'de ve mesele de piç ve mesele de o desteği bin kevirdana. Amcu ali de am ümitvarın bizim ki. Nezelal bunu rast jarda ali edici. Yani Türkiye ali edici anha henek şahıs veyahut da xodiye ve mesele kupera akıftın hariç yep ve ne ez ne tu ne brez aktar işte ne Gülistan hanım ve meseleyi de Svediş ve ev işte ko çav işte bizim ev metnat zagone an işte bizim ev rapora parlamentoya da komisyonu işte bizim aşikar kiriye ev komisyonu yep ve amçizanın amçizanın ama emvit zanın ki devlet bin ve mesele değil. İşte bir aliyet deci Öcalan o PKK işte bir serukatiya peşkeşiye götükşinin tev de pist ve mesele deci bu işte bir mesele safi ba ulu diyara ne olsa yani işte gelci em gele kurdacı em yego vak PKK'nda fikrin o ye vak devlet içinde fikrin. Bu mesele bu çare serba برز زمیر بریا و میوانک من هبو اکادمیسیان نظری اکیشیلمن دا خفتنا خود وی هنک رقنیان چارچوبز اری یلک نیرینه ولستر هبو لی رقنیه که کر و دبیجه مثلا اپی واجه چارەسەری ده دبی گارانتینه yani garantiya peşveçune ne دبی ev madde ne atiye bici kirin ihtimal he tek biçe dibece aliye ki aliye ki keme garantör keme dibê garantör keme û ihtimali mesela tek biçe ve dememiş bikin yani berku garanti ne daye ev çarçove zagon her çıkaz be çarçove zagon derketi beji
garantina domandina pêvajoyê nedaye. Biya we jî nedaye eger nerabe çima nedaye AK Partiye? Beni yani garantiya jibo yani mamusta yarası telefonam kutbu internet duyalde mi sahne gerekiyor ki biz biraz ak yeşilmen ez bir de İslava jirişinim rasta yani em gerek nirhanın imkanı ser şirova bikin ve mesele yani tübece ki ev çerçeve zagone eştere bejim an hagavago ez deydim berxwa ez karım daha kemasya ve bejim Eskarım bejim ama nıvırda dve çerçevede ya mühim ya şahsimin yani ümit variyamın çiye ümit variyamın daha zar yazdım çarda da eznavi mesele de bu. Mi gelek şahit bum gelek mediyet eştere bejim ökürüm de meselede. Farkavi gelek işte ya. Farkavi yek kurtu yazı bejim. Bi kurtas per kurt. Kerem. Farkavi yek kurtu kurtası yazı bejim. Yek iro FETÖ tüne. Ev şebeke nav devleti de tine. Yadıcı iro ego devleti idaretikin ev hani Türkiye'de ya aklı devleti dvejin. Ev akıl iro bu ve mesele go çareser bike ve her ev ki hoda dinabi meselede. Bele saat hoş. Ev yacbu min ve rasti bir kurti gelek ümitvariye ki go ev mesela edi ev şerit nava Türkiye'de Kas be sad hazara insani ve belki milyona insani ma kuştuna van, göçbuna van, harap kırna memleketime, volatime, paşta çuya go am peşte ne çöyle Türkiye'de Kürda, Türkiye am mafi Murvatiye'de her çeşitde bir şer mesela şer am mesela şer cigava go joholi raba gelek ya şahsıma ümitvarın az harabe jiyana haber devam dikim mamustaya ucidbinin am tel deru dora xodnerin yego siyaset mendara iştere becim yego nezi PKK'ci dici PKK'ci herkes ve meseleniz bu çareser ba niyetek ve duak iştere becim bu gamla kişi destek dira mesela. Bas niyet edikin li çarşıve zagun bas saydikin bejin kemasiyo hen terek nekirin gelek halin yerini xupar vedike li emveji bir bakın ku ev çarşıve zagun mesela Jaliden Parti ve Jati erekirin o pişte müzakere dinaber öjalan ku hatiye pekatiye derketiye holi yani her dualij ve erekiriye bir çarşıve zaguni bir avi hatiye berdesime emveji وقت نشابه بیر بخن هروها برسم متى من أكتر أك بارتي مجو بيواجه شارسري حكومة دمشينة يلك عليه بشكرياوي ديك حكومة بتشارسركنا برسكري كأكورد خوازل الهرمي رشلات نافين بب أكتورة كسركة بياوي يعني جبوي هودانا بفيرنكي يعني دخوازه بروبلم نافخو يعني تفقد نافخو بيك بينه بروبلم نافخو شارسر بك و وقت هزك مزن بقوة برشلات نافين بسری دا به هفته هم دوستر به مسئله گواه نکاش کن ادبین پیواجو کی تونه از بعد ها برز اکثر سازش فکر دارم ادبین پیواجو کی تونه devlet proje ki demesine اگر اف proje انج باشه تشکیل کازا کا بیشم یا ها کس کباد بیجل هم برید بیجم متخصص شر برا دوام کنه صلاحیت بیجم برا شرط نه به چک رابطن رابن ادویات بیجم فکرم جی رای گشتی زنه به فکرم سبب بيجي قالك رخناج مخاريه وقالك اكواج قفاج المناطق قرني بدفج فكره بنادي وجد شدا بزلال فكره بيجم انا سيرفي çarşıve da ev çarşıve ve peşumi bir neber öcalan kabul kiriyor. Bu tür kabul kiriyor. Kabul kiriyor. Demeyeceğim zekri. Teklifa peşi de belki nave sembolik ama evsarokê ve o evka bejin lejne evke grave imrali komisyona endamı komisyonu van imzekriye o enekaç peyracı grubeki neka parlamenter imzekriye ve evsa koyad ki van ne dedi kesin dedi herkes imza koyad ve pişiyate parlamenter herkes dedi mevkme kanji dedi lebele kopişti Serokê PKK Öcalan veya kabul kir. Gofivan şarta tamam çek berdin, medevci berdin ama veya kabul kir veya gafeki peşime kabul kir. Jüve ve itiraz kime namine. Tişe goğan biminin em duy ki kava çek şoğle rabun ve mesele jünü vay veren nikaş kir. Mesela Kürt. Ve peskere ki şoğle ranabe. Ve çakı yacı em hamu Kürt.
Ya keti Kürdi god ve mesele da şortkin mesele veya tıkın mesele. Şu ya mühim jine Ego o yani tıkın çek mesele. o kadar siyasi ve Evet ekoşik siyasete şort ve meşi. beydi. Şekli ki kadlı belki re bazı demokratik buraya siyaseti belki saziyen demokratik bir şekli ki Tabii. evet ekoşin okul meşi ya. Beyaz bir. Tişir serbiyat sekinim tişekli kad. Benim ki kevne şopiyen ve devlet yani. Bunu iro gaval ve adır tişekiyat bir an. Hazar Nesul 25'da Dozgari Dadgah İstiklali Ahmet Süreyya Örgü Evre Şehzade Efendi adı beyecek ki Gotu beyecek ki ve serheldanı ne serheldanı keneteviye en zanım sebep çu bu gengeşiye bu nereye gitmiş ki itiraz kır o müjde khud navdadık vi abi parastok ser ve esasiyeti deyni emtedar ve nakim hem sed bir eksal bidin lüye gore ve çağır beyecek bak cezayı hatta hatay mümkünte Pişi gote darbekim ben ki gava goten بدأت أنك قد شخصية يكون بربر واتين ليه ما تقدر فرسان دبيت صوز دابو ما أجد بيكي صوز من برتا تقيمة تاويتنا في صوزيتنا تجمعني ما تركا كشتيم أو تبي رمار تشكي نكا دولة تركيا كمارة تركيا بتسد أساس عوابي يكشي إيديولوجيا بيفرمي آدنجي قانون بر مهم قرتيم حقوق جموع محمية evlehi abat ke. Hukuk şubum rovaçit ke evlehi abat ke. Euro levedre mafemini ifade kine göre hebe ki gaskarım bağım. Zedetine teşeki gavad bejim az hoş çarşava ki şordatinem. Ad ben van peyvana bejim ve gotne bejim gosver le persin ki leme verne be. Eju otokontrol akıl biyabi. Dve meselede biyabi. Zagun gavad der ke çi. Gava neka mamustar Rıfat Koki em dizanın ki Gava meşe dest bekir ve diyor. Ev delili muhafaza bırakıyor. Siber o yetişkine kadar itirafkar ki derket. Ya cembeci ki şahadaki nepeni derkete, beşer derkete. Got ifade olarak gotiye ki eci perabo amkan şaraki veya mirov kuştu. Khalas. Teşekkür ederim. Jiber beye ki nezelali evlahiye ve zagoni. Evlahiye goşu hissa evlahiye ratkeş ole ratke. Kesi gava debilirim. Becim ki müvekkil kim gava müracaat mi bükecek beşe. Mesela çan roja gerek kesin Avrupa CNK avutken. Hene serleden. Digarın ben ki dibem duazın emeserlerden duazın belki vegan ama da rakeme de lepersin heyetine duazın vekalete birden kabul. Teşekkür ederim. Gerek kesin person. Nu evet despekriye kesin person bir abi. Lebere hi go ne zararı. Bir zararı gotune be. Ne kadar teminat yapayım kesin. Ne kadar bejim gotuveri civedre desud bugri. Kesi go gel labret bema. Kesi go şervan ben destek çekip destek o. Jvan ne kadar. Ha siyaset medar ben. Levedre şaradar ben belki siyaset cigit ben. Je endamtiye hatırın darzanın vesaire. Jvan ne kadar bejim. Brahati kadar bejim ama vakine ka. Ne kadar brahati bejim. Jvu et bejim. Lebele dali edin da şey niyet veremeyin ben. Brez Özdemir go ki dve meseleydi. İşte Ökotun Gülenistinin kesene katının saytının ne? İro keseko ve mesele fazla çaresel bakın. Avana ve proje udmeşin. Bele. Ez dö baveri dama. Mesela daha zarun adam da haburi vakti ko hatın ve çakı ego ve koordinasyona parizeriye ayde mi bu? Lövedre eçum müsteşare veziri karayandra perakvi mi ko ki hatta go zagon kim darnakan ve hatine be vate se meşhur irovarın bedane se meşhur doz bomare vekirne o daraz iro bene bandora grup ekiday ama adı sana bene bandora grup ekiday mesela o dozgere evratı vedri yek şu ana iro nel vazife van ne dxaste veya Mesela biraz özemek oluyor. Kesik uy demine dxwastin hebun. Leve deme kesik wana dxwastin Ana kar bejutune ve deme ve Rastı beje. Hiç usadı fikrim. Yani ve deme şiir devlet teşekkür kadmet. Belki roşelatan avida hinki şaru peşune neka o hinki tişen nud derkemin hol. Yani benim rojava statükü kurda çek buna. Türkiye ve ana fazla. Bejim Lehember İran'a işaret ki sevel lüveder roşelate Kürdistan'ı lüvedereci embejin ki Kürdün kabul statükü. Bu iş gor tehdit ki bile. De damazran de babakına komare hatayro mesela Kürt kurvak tehdit ekiletiye. Yani mesela bak tehdit ki navak avantaj ki gobdi itme Kürdaş kura. Mesela çaresel bir kına biraz da kurtma. İro indi ben ki bu devkit işledim diyeceğim. De ben havrabın ama daha kurtun
Em daha ziyade peş bıkın. Lebele jiboyi. Gerem o kevber. Jiboyi keviyeji. Peşi gelir zaman rakım garen. بله ساعت خوش Zaman avej terörist. ما است ویزمان چاب گوهره Yani, بکرتاسی yani zamanı devleti zû serdest dev jûyê serdestî ahbar nade û kesê bin destê xwe jî wekî xwe bi heman maf azadiyan û weker jî zû bi zû nabîne ev ya bi têkoşînekê û bi em bêjin dengeyekê têkoşînê tê ciyekî îro pêvajoya ku asta têkoşîna gelê Kurd hatî û ev pêvajoya heyî bi rastî em tev dibêjin ku bi têkoşînekê hatiye vê astê û gelê Kurd bi rastî di vê oxirê de berdêlê mezin jî dane. Lêbelê îro asta ku hatiye em tim û tim dibêjin gelê Kurd ji bo ku maf azadiyê xwe ji bo rûmetê xwe nirxê rûmetê xwe netewê tu car di dilê nejiyaye û tiştê pêwîst jî kiriye pêwîst be doxrawî de canê xwe jî daye. Lêbelê îro ew êdî dem derbas biye Birêz Öcalan jî dibêje tevgera Kurd jî dibêje ku dema çek bikaranînê dema têkoşîna çekdarî êdî bi dawî biye êdî gelê Kurd civaka Kurd wê vê têkoşînê bi rê û rêbazên demokratîk vê têkoşînê bimeşîne û bi ser bixe. A ku bêkirin a diyarker sekn û piştgirî û piştevaniya gelê Kurd a vê pêvajoye ku êdî tedî Birêz Öcalan jî divê me vê dozê ji mesela ji sêdarê aniye sermaseyê îro li sermaseyê bi serxistina sermaseyê di destê civaka Kurd daye û civaka azad û demokratîk ez bawerim bi israr wê karibe vê pêvajoyê برز ور بپرسن برز ور Özdemirgel rexne hat girtin lê wekî me got gaveke destpêkê ev çarçove zagon ku hate parlamentoyê gotina we li ser van rexneyan wê çi be ez bi şekil nêrînê wê jî merak dikim çend deqê me maye dixwazim li ser bijar nêrînê wê jî bigirim Gülistan Xan. bi kurt û kurtasî vêle Anha ji bo vê mesele verê ez ê Kurd û kurtasiyê bikim. Vê meselê de li ser axiftinê hakîqeten gelek em karin bikin. bele Gelek ji bo vê meselê de mêvanê te Birêz Rifat jî Birêz Aktar jî axiftina xwe de gotin. Her yekê rast e yani ew kî di wê dema 2011 de îro gava ku em qiyas bikin di Tirkiyeyê de ji bo mesela çareser be îrada kedî heye di holê de. Ew îrada jî îrada ku ez tere bijim gulenîst dibêjin an jî hinek teşkilatê dibêje anha îro yekîtiya di Tirkiyeyê hem siyasetê de siyasetmendara da ji xarîc İYİ Partiyê îro yê mukabilî vê meseleyê de goşterê cî digirin tune. Herkes destekê devlet. Ji bo vê meselê ev gelek tiştek muhîm e. Ya dua bi qenaata xwe ez ê bêjim, fikrê xwe ez dibêjim. herî dawî Vê bele meselê de ji bo vê çerçeva zagonê got parlamentoyê de anha li ser tê axiftin xebat kirin. bele Di vê meselê de ji bo mesela PKK ji bo ku çareser bibe gaviltê avîtin. Gava ku em bêjin ki îro di vê mesela ku PKK û çareser bibe her mesele ve Kurdîtiyê, Kurdîwartiyê ve çareser be şikil tune. îro ez karim xwe têxim ciyê Birêz Aktar jî gelek tişta ez karim nîrxandinê bikim kêmaya vê mesele bêjim. Ez karim jî xwe têxim ciyê Mamoste Rifat jî ez têrê bêjim ki tamam em mesela her tiştê Girêdayê Öcalan got xelas. Got mesela Kurt tune ya çareser bu. Em karim bu mesele dijî gava ku tu bêje jî divir de kurtasiyekê jî ya. Di Tirkiyeyê mesela ke ez têrê bêjim ji bo mafê Kurdîtiyê heye di holê de. Heye em tev karin bêjin heye. îro Öcalan gava ku bêje ki demokrasiyê. Doj demokrasiya bu. Peki madem ki îro em karin yani mesela Birêz Özdemir bibore herî deqeya herî dawî mesele niyet niyet kanç xuyaya bu mesele go çareser be herkes niyeteke kanç gavla te abitin. İnşallah
bu kan ciddiye eştere becim İnşallah. ve keyviye ama tavaci tiştek bir oğlu inşallah. Em ji hevdarin yani ev çaresera pirsgirêka Kurd êdî Kurd ji bigê ji mafê xwe zor spas ji bo nirxandinê we Zîver Özdemir parlamenterê berî AK Partiyê Batmanê maliya va ji bo nirxandinê we. Sağ bin. Evar baş be. Hoşçakalın. Slava mevani ve Zor spas. Beli temaşevan hêja em beşa bernameya çeçma îro bi dawî dikin divê saeta xwe de Hukuk-Naz Mehmet Emin Aktar bi me re bû zor spas ji bo nirxandinê we her wiha nivîskar Rifat Ronî ji me re bû spas ji bo nirxandinê we Birêz Rifat em vê saetê şev li vê dira bi dawî dikin mijara me ya sereke çarçove zagon bû ku niha li parlamentoyê di van saetan de hê jî nîqaş li ser berdewam dike lê îhtimaleke mezin ve ji parlamentoyê derbas be û ve zagon piştî vê yekê siyaseta Kurd bê çawa şeklek çawa bigire guhertineke çawa wê bi xwe re bîne em ê sibê ji hinekê li ser vê mijarê rawestin em ê şev li vê dira bi dawî dikin sibê saet 8 de em ê carda li vê dira li pêşberê we bin bi mijara xwe û em ê bibînin ser ekranê we nirxandinê mêvanê xwe niha bi xatirê we êvar baş.